midhilun wa weche mamoko. Kok mwanya kwa Ramogi juang mana Millicent Adhiambo jafambo maro e kaunti ma Kisumu kabedero loso kod moko kuom jokanyo mago mag UDA kaunti ma Kisumu kama bendo duchi makawuono ne gibago e romo margi mokwongo. Kopogore Kisumu atiri nyaka kaunti ma Laikipia. Kamodo ni coordinator mar ODM e kaunti ma Laikipia Hawa Yusuf ndache olal chakre okinyi manyoro. Report makamano chiw kod familia mare mabende wacho ni Hawa ne oweka simu mare chajo kata mna donje mach kano wacho ne odwaro loso gi jal moro machiegni gi kama odakie. Wuonode Isaac Yusuf wacho ni Hawa ne owuok e ode saa 2 mar okinyi bang'e ne oduogo saa 4 mar okinyi. Bang' mano nonyiso nyithinde ne odwaro neno jirande moro mapok oneno kuom thuolo malach. Familia mare wacho ni gisetemo fuaro ndache chakre nyoro nyaka sani gisechiwo ripot e stesend obila Mananyuki. Hawa osebedo coordinator mar duond bura mar ODM e kaunti ma Laikipia chakre higa mar 2012. It was with a lot of shock yesterday when I was informed that she had left home at around 11, left her phone charging, went to see a friend across from just a few meters from her home, and she was not seen the whole day after that. Her children are devastated. Her husband, like you can see, is very, very sad about it all. Tumeenda tukaripoti police station, wakafuatilia, walikuja paka nyumbani DCIO na wengine pia. Tukakaa nao paka saa 2:30 saa 3 usiku. Tukasema tuamkane tuangoje kidogo paka asubuhi. Ilipofika asubuhi tuliamkana saa 2, kutoka saa 2 hadi wa saa hizi tumeenda tukasunguka hospitali, kutoka nursing home, like Nyanyuki Hospital, Cottage, Huruma. Hakuna information yoyote tumepata. Hii dunia tutaenda wapi sisi? Sisi kama wamama sasa tumeshahofia hata nafsi yetu. Sasa tuna hofu, tuko na hofu ya kutosha. Please, yule yote amemchukua ama amehijack ama amemkidnap, please tunamuomba aturudishie tu akiwa salama. Tunaomba wana Laikipia, tunaomba wana Nanyuki, tunaomba wa Kenya mtusaidie kutafuta mama hao Yusuf. Ni coordinator wetu wa ODM.